the corporate communication division. So I will be assisting him for this tour because he is one of the people that knows this place better, especially down here. Boleh pahamkan dong tentang Sarawak dan yang introducing kelima. If you don't understand, just ask me. Okay. Because we just kami akan pakai terms of broadcaster. Situasi kita menggunakan semua kawasan itu dengan sebaik mungkin. Untuk studio kita akan mungkin ini yang tanggal balik nak mungkin last year. For this area, Oh ni dia guys, kamera ni. Kita boleh dekat situ macam kita nak bola handset ni semacam Sejagat Asia season yang keempat sih selama 3 ataupun 4 kita pernah pakai handset. Dia pernah handle dolar, semua artis dekat floor dia pernah handle. Bukan ni lah, there's stars of floor manager. Yes, this. Jadi wartawan penyiaran dia. So, ada nak tanya, tanya je. Kita orang try baca. News anchor saat petang. Selamat pagi. Cubalah, try lah. Oh, that is my face. Saya kedak. Wilayah merekodkan 3,000 pengunjung pada Januari 2026 berbanding pada tahun 2025, iaitu pertambahan kira-kira Malaysia berpotensi menjadi rujukan dunia dalam membentuk masyarakat majmuk yang harmoni tanpa mengorbankan identiti. Sarawak sudah muncul melancar ke projek rintis audit pengasi ngagai rempah menua. Eka, ngawal sektor bertanam bertubi kuari engau pengawal ngelepas. Jadi waktu aja. Serta urus perintah rambah menua di negeri. 按 top，然后你就慢慢拿下，慢慢，没有动。下午好，欢迎收看日报，我是美珍。新闻一开始要告诉您的是，好。You going top? You control it. Just slow. Kalau you from pursuing legal action to clarify its right under the 2016 Distribution of Gas Ordinance. Petros also clarified that the court did not make any ruling on the constitutional agreement. we need to last pun tempat is makeup room. Let's go. Jom. Kata lagi batas kutung lah.